Kazo na hin zay dakan zawri lai panhinak zay tinda patian pennak Satan pennak rakchua. The kingdom of God to the kingdom of Satan achunga khan karak lang tarjan majukan van peri nalai jin sitangan panhi pasri kan zawachun patian ni Adam chu asyare dub chung mi vial te nai khodi sinaten achira tha hal khonak thing thei chen ai khrim lau nai achun na thila te tha den no la pe ki tha den achim chu jin sitangan pathum pali pasya AV sinin rulin Adam vanelang AV na hlane nuni thing thei chu mitla ngai la tho ngai la a fi mi si chu zai tlung da that nga ti mi azau thing thei chu awa jong ko tlom pa pek be chuba chun swal nak ti mi her chok thi na ka chok pi chol mra hol vanel fanning la sin caught everything thing thei nak bak ni zai zong vial te bak kha man cham chow chok lo bak a chok pi amak tak ma he hibak hin pathian a pek mi Adam sina uknak nol ngai na ka pek mi pen nak vil te chu Satan a chu di hibak khan Satan pen nak ti mi rok chua kanjin sidang pathum a me pasha zo na hin pathian chu zan lei sanga arak ryan sina Adam ni he answer I heard you in the garden and I was afraid because I was naked so I am hiding thing thei ai bakan swal nak na chua pi mi chu ka han ti nak phan nak lao nak thu nak chua chu eden du mi pen nak pathian nak an pek mi Adam ni asu di mi pen nak Satan ni alak nak to si pakan Satan pen nak chu arak chua kan romangan panhi tlain hiya suan nak chu mi pap khat thongin Adam thongan volei chunga hen atlung I thi na kha chua pi te thing thei ai na bang thi na ka volei a chok chak pen nak thi nak tak sa thi nak zong ti kho tharau thi nak zong ti kho sam somal pakhat panga hen sual chi an thrin ka sa kanuni akapoya khan misual ka si changte minung hi nu po chung pakan sual chian kan rom chang le ronga Adam thing thei ai na ronga phungchim tu pasri pukul aswal bal lo mi ding pakhat man volei chunga hin an shrim lo ti excuse me kha chu cha hi volei chunga Adam thing thei ronga aswal nak ronga pakhat man mi ding pathian rak na lo sam som ngal pathum han pathian ni van chungkin arun zau I thil man atu mi pakhat tak man anum lo ti pakhat tak man anum lo de ronga mi pa pakhat swal na ronga thi na volei chunga arak chua pi di kan Satan pen na kan zau lai Satan pen nak chu region Satan pen nak ti mi hi volei arak tai arak chua ke zohan perha the thief Satan kan ti mi chu does not come except to steal to destroy and to kill pen nak chung chu mi hlen mi fear mi tha chu Satan pen nak rak chua pi mi mak pali hlei nga han avan bom tu te ko or tuk mi tu ni hi pen nak thong tha kan chim da pen nak thong ta hi thai chi tu nak lo te ji sun ta chun nak chim pi an hlei li mak pali hlei nga han mi pa pa kan thai chi tu te tu mi chu pathian bia se te chu atu mi pathian bia po Satan chu mi den li ra le chu pathian bia po feel la tal pi ti ko chu cha hi Satan pen naka fear ti mi pakhat naka Satan azwan masat chami zai pathian bia an fear pia ka chun arho an ol tuk chang fear an ol tuk chang tha an ol tuk chang an tha la na an fear ta la an that chol lai lo an tha la na an ro ta la an that chol la lo chu Satan pen nak chu mi chu chu kan lai mi he tam tu ka kan mu chang kan ni thleng kan ni fear in mon kan ni chut kan ni touch long hi Satan pen na chung na po ma thai kul langa som ni le pakhat ko chela van chung min na cha tin asini zungzal mitlo mai chunga chun
vakal ko ti Jisu ni ka setan pen nak chok ka zong zal mit lo mi mai chung hi setan pen nak chose zo ham pre som ni le pelia aram thok te en lai no rak se betak kha zai ti khana tan bal lo mili chim se li vil ta pa se ka setan pen nak rak chuak le chu setan pen nak achun atu tiang na nom swal mo betak zai tak khana tan bal lo li chim lang mula kana chuak mi betha chuak belo negative thil lo te chuak ka pen nak chungi setan pen nak chung min se kha betham pakul pasri pra ko chia kha mai tali chunga khan an pai chun chun zan zung zal frem asung zal ko lai te setan pen nak chung min se chen zung zal len maya frem mi huna kal do ven se Peter kwat ni pan ni pelia aswal mi ban chung mi kha pathian ne azu na lawi hi la thak na chu cha setan pen nak chu khoi kada si ihen nak itha nak inon nak zungzal mitlo mai he setan i apen nak si chu setan pen nak arot nak te genset pakhat kulrok ikulariat kan humkan zawa chun adam kha uknak bial te pek te nol ngai nak bial te bakhi vulai hi si adam kha pek ko Sam zale nga rukahin the heaven are the Lord heaven but the earth he had giving to the children of men van chung chu pathian ta si te van chung pen na kan timi ke pathian pen na kan timi volai tu hi aminung kha afala kha pek na te chu apek mi hi volai pen na adam apek mi chu setan ni thing the inak bakan arak chu di arak lak di hi uknak apek mi nol ngai na apek mi chu setan pen nak arak chua ning la pathian pen nak kan jekin arat dan kha lam kal tu kul ruk thlai ria ta nang mani namit kha na dater na lai mui na kan chiao na ka setan pen nak kan pathian pen nak chunga na lu tar na lai ti setan pen nak kan pathian pen nak ka lu nak dinga nang malike ma rian fiel kan sikahin zo koring kwat khat angan thlai kul khat kulen hiya adam he ipe tlai nak thong in mi via de so an thi man tu kan khri jisu he ani pe tlai nak thong in mi via de so nun na ka tho taran salai te kha chu cha setan pen nak i mi via te kha pathian pen na ka kan kal kho than nak tinga Jisu volay arat na kasi Jisu Krito lawin setan pen nak kan chua tu Jisu Krito long sa juro nga pathian ni fapa akan pek nak zong kasi Jisu volay arat na kasi chuchu sa pathian katak saan volay arat na ki mahi pen nak pek than nak rungan sa babel avalar tuk nikahin pathian ni volay jodo tu kring ran sa fapa na chunte ka pek ama azumi pau chan thi lai lo zung za nun na an ngai lai te ama belte Jisu na cha thi na khen na zum ha azumin ha cha lo asa na zum lo nga setan pen nak ki zung za nun nak helin an kham kho tu hi Jisu an kham nak lo na zum ha na zum lo hi na chaw lai whosoever believe in him whoever believe him in Juda Jisu Krini akan tlat nak hi rakzum bejam nan chungkara nan unan awa Jisu Krini ka boy pale kapatiel kham tu asitia azum rilaw min rakzum ko dia Jisu Krini min kachwa na kampel na Juda jun setan pen nakan patian pen naka kan lut ko chal kalori chukat amen kadang karkarilay kahit saksen pakat popowa donation tehi kawan siya doon kabay katnak siya nakse katinno nga umite siya di nga patiyan ni tinno nga riyan tuwan siya mati kawan siya pakat nak nakan kalang tar pakat naki international bank account si kahit nanunak siya ka bank account ahin chin here some minister of Canada ti bank account
akawal long chit nak te nan rak donation ning to ko pan hi nak tu hi I transfer nak si kan mat Canada cha lo ma si Canada ni chung mi ni ka zon hin I transfer to ko nak thapeng yan lon chin kamin ka email chinhilsong@gmail.com te hin ka kol ton nak te nan banitel covid ti kha ka zon hin thong that nak te ka ban lang tar ka zon hin zai da ka rak zau li lai zai tin da ban chung pen nak chunga kan na lai phun li kan rak zau lai pakhat nak sual ngai chi nak ti pi pe tu zo han rak am ha se chami na sual nak kha mer tak chang na o ka tak chang na o lo ti pil rak enu te repent nak to o I thleng turn away from your sin sual nak nan tu nan zau mi pakhan kal tak chang nan tong ton mi thalom nan thai mi khal tak chang nan kal ton nak lam kha imerolo pathian le imerolo chun ti pil rak enu tia patni naka afia na pathum naka khap chau kan her man chung pen nak kan lu nak dinga chu kan lu tika chun abe pibi mi chu thiang thrau ase thiang thrau he kan lu lawa chun